Ambilia cia kwanke thiburi wirigiro bwakwa no directori na ntuko injia kakwateweni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawatiri mbabu na mwana ile wa mathithio ni Jacqueline Makena na tokiambe PS wa stima thirikari nene Alex Wachira wete ati thirikari nene ni anite mbesa milioni 130 kaunti ni Tharaka Nithi ni kenda kwikira karibante stima aramisi nkulukia ngiri mwanja ya mana kenda yerigiri kuguneka akiaria Wachira na menerete urawari munini wa rais Rigathi Gachagua nonto kwa kuringa siasa cia ukabila kulokina retete mbitwa kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kwa tambaru thirikari ya Kenya Kwanza. Mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo katwambiririe na ripoti. Ruru rwemborura rukurintere chakayuke ndeni ya Gicigo mbunge gacuka egamba ng'ombe kagita karamu bunge wa Gicigo mbunge geke Patrick Munene akuthingatanite na PS wa Mainya mastima kiri thirikari nene Alex Wachira hamwe na PS wa Mainza and Blue Economy Mbese Muthoni bariongerete gikundi gya King David Disability and Windows gikundi kira kiri na members 700 iri njira imwe ya gubaukiria agantu batakumenya mawega marapatwa kuyite namo indi patwa kurugama arauga thina nene irerinde ni egamba ng'ombe iwagibwa stima na karaka kule toka nkanyiritie egamba ng'ombe Alex ni stima ukwigamba ng'ombe wote tibwa tometo mukiro munde kenda mugati kwa mumbori yari na mwene mugetire ate lakini atumetu kwira gwana lumwe tatu mwana muthenya uyu twate twaruta project imwe ciere tugetekeria wira nuko gidate thina nugakorwa mutikuruthwa RPS wa stima kurugama augire rais William Ruto na banenkerete milioni 731 cia gwikira stima ndeni ya kaunti ino ya Tharaka Nithi. Na serikali ya William Samoei Ruto ametupatia 731 million shillings ya kuweka stima hapa Tharaka Nithi. Na hiyo 731 million itaweka takriban mosie omwa 7,900 homes. Of the 7,900 homes 2,200 iko hapa Chuka Igaba Ng'ombe. Na leo siku ya leo peke yake tunazindua miradi 12 ambayo ina cost 67 million shillings. PS Wachira akiuga wira eno ekarikia mbere ya Disemba kinya aranwe PS Mbese ugite mbere ya mwaka wa 2027 kinya kira mtu ndeni ya kaunti ino ya Tharaka Nithi akegwa gwikirwa stima. Kuna zingine bado zinaendelea na hiyo kazi tunafanya between now na December. Ugo pato ageuka amurehere bigo kodire ba mwako mweka switch. Alex challenge lazima uongezee. By the time tumalize hiyo miaka 2 na William Ruto na tumpatie ingine 5. Igamba ng'ombe lazima ikuwe na stima. Tharaka Nithi lazima ikuwe na stima. Nyumba zote lazima zikuwe na stima. Otherwise sijui utakuja kuambia watu unawaletea ng'ombe za kufanya nini? Hakuna ng'ombe bila stima. Ama mnataka kunipeana ovyo ovyo? Si lazima alete stima. Sio mwingine lazima alete barabara. Huyo mwingine alete maji. Hakuna kitu ya bure. Lazima ukuje uone watu wetu na uambie hapa na waletea stima, msichana wenu wasikae kwa giza, wazazi wangu wasikae kwa giza, dada zangu wasikae kwa giza. Kwa hivyo tumpigie makofi. Kagitani wagakubara mugarukira ora wari munini wa rais guku Kenya Rigathi Gachagua na kumumeneria nonto bakuthia kiugaga wanta mwara baugite ukegwa kinde kia tathongira thirikari ni maendeleo tamama matikioneka. Sasa kuna watu wanazunguka wakisema mambo ya wanta. Sasa William Ruto akienda nyumbani, si pia kijana watu wataenda nyumbani? Nani ataleta maendeleo huko? Naona ile maendeleo imekuja in 2 years. Lakini baada ya Ruto wena mungu utenga na murugo aga wanta tigana nake ujajwa ngwaga yuthiragira ntimboni no wake ni muno thiete kuthira wake ni muno thiete kuthira yani tutekindiki turumirite mundu wangoma we wari ndio wabutwa
watu wega deputy president wa butwa mbugo tora go buta go to wena denu ane Mbede admite kadira mwere watu wega kadmite mbede kadira mwere Araindi barutite mbeto kiria kariba kaunti ino ya Tharaka Nithi kugwatira thirikari ya Ruto mwankani wa 2032 kaingo kindi kiathukiria kuma gu gwo mukuga ngwanta kamuri aruge atumetu kamudhungire dede doinu gukone tuga Ruto ne indo tutam tauria president no Ruto no atupigire kidikwe mwene au gakupige kidikwe Ruto atatubuthia atauga Tharaka Nithi ni nini atauga moto ikari ona Tharaka Nithi wa kumeke makamukega mudoro no atumuringe ndikweli andumetu wanaka lingwa ndi kunde alingwa ndi Tharaka Nithi na tuseme 2 terms hivyo tu. Tunasema because we have seen the vision of His Excellency the President and we can see that he's taking this nation to greater heights. Wakiwa na Professor Kithure Kindiki. So tunasema Dr. William Ruto Siski pamoja na Professor Kindiki na Pato sindio? Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Tutana mbere na nteto cietu akariba karine kuma wadini ya Bogesa East isio mbunge kia South Imenti ni baumirito kumenere mbunge wo Daktari Shadrack Mwiti no ntoba kuremo kubekira tima haraba wete kithomo biashara na kinya urithi ni biremete no ntoba wasia manya ya stima yabato kumethoni mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma nabo akariba karine irere abogeta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge gia South Imenti niboritie mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti ethire akibaikiria makingija kubekira stima nabo ni nyuma yawe kurema kuthithia ujo kwa miaka iri arotongerie ne kinyokeja kuthira kariba ntereji be na transformer na bahati tutikwenda transformer yetu ile waja uju na turantu 71 para batena stima kwao batu ni kingi yake na kirayo tukwenda ni kingi na waya na twithikirite nyumba cietu wiring nikenda tukomba gwikirwa stima na ndi itura thoganagia ri nyaru twarari naza ri arari naza turaregerete twi stima ikambira gwikirwa indi mwanka thai aturigari na tutambira gwikirwa stima ito roi tuigerwa kiao oja na roi tuigerwa kiao twakuthurira turantu baba inge na nuije ugosandiraka kura ciaku ciaumirire nyinge karine batu naja karine tukaijaga twatejirwe na batu tukuromba munene ori kuna ndi aturikane Shadrack kurukia karibaba ni bagutariria mathina kathumba bo kurukira kagita gaka batena stima njaga twekorokana acio miarine na ndi nontu bakwaga weru jana bakwa oni ndina na ba secondary na bau ito bareta kuthoma nturane gacora gakwa tukuikara ire na mbikire stima nikenda mbitengureka machini gakugitangeria ndeya ndainya machini ikathiuruka ikagitangira ng'ombe eria mukuru akanogoka kwau kugitanga kwa ri jande na ng'ombe njare kwa ntiokeria imurimo no ntobokara ngigitangeria na kibanga kenda mbona kithomo kiana bona mbeta cieria mbona karia ana bathoma oni jambo yuthi ndeketie kuthithia kosi ya saruni na tugekirwa stima turi ayuthi twamba ciukire twaciandika kwina bobo mbao ciandika ngugi ya kinyosi kwina bangi bomba ciandika ngugi ya saruni na inyasi aciari betu ibathina mono bagitangeria na kibanga na kethira stima ire yo ithira ngugi mbuthu mono kugitanga na sabkata ni araba kuga wakagita gaka kabethirite bakinoga ni gutumira inyinga wa mbere twana tutithomaga na abwega niki ibukumea kinya binga tutandika itwathiririe ngugi ibukumea kinya tumechuma tutungi tutakugura itwathiririe ngugi kwao maguta ata ona jauja ngaja urire tumenya ketha ijonoreka kwao tutikwenda gukara na inyinga bia nkukaire atukuromba Shadrack Mwiti na gitio gikinene atekire stima nikenda tukomba guita ngugi na gwetikinyite thai twa twiringa tukera ikingi bigwitura tigania
ikingi bigwitwangana na tugeta tugeta gwikira stima batio tigani no tugeta kuthomitheria na betu Saoni nyamu na antega buruone nyaburundu ra entere ga kiongo nyamukoro na arigarere onto kiongo jaere sage totiombe nyako kwati nyama komana aya no ntumitundu ni ethukire tutiona nyage ntuga gututeithia kia burundu ra ito kwenda gwitethia burunya na kuruga chips na stima ichi bakirikiria baugite okeja kwithira mujumbe uju atithikirie romba yao na kubekira stima kaba kethira bakimuita gitene bathure mujumbe uria ukabekira stima toria gatwaringire kura bui kana ni atatuthithetie Sanda kimedi gatwaririe na atikinya guku na nene yadone kana tu yatumba na watwika sandiraki utekuthikiria romba retu kinya 2027 tutethikieria riaku na tugwatera ta mubira yokona kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Ibaya sana Jeff Wagituma na tobari botu na njira inkinyaniru na tata mbere na teto sieto county commissioner wa Meru Jacob Ouma akererukirwa rware tokone ya Mikindori na akiarire ukoni maandamano jara yakalekite tariki 25 ntere mwanya na litite mukana kiri barabethire bakiye intobia mwingi na kuwa bakayukirwe talia ria kiwatho kulukina ureti akadi kwethira bakimenyire polisi kaita konde ira bari na mantu ya kubainya Andams Mutwire wa Thirenja na kulikithia County Commissioner wa Meru akire thokone ya Mikindori kini mutaratara kwa rena mwingi mantu yako ni maandamano na batiri kuria na nekanire chemokana kirantu bonde barabethere bagikumira nduka chianto na kuya kire maandamano ya kurikara njensi ateba komba kwethira ikiwato na kururura nditango. Uhalifu hautaruhusiwa Meru. Kama wewe ulihusika kuvunja hoteli za watu na kukula mandazi yao, tunakukamata. Kama wewe ulihusika kuvunja vioo vya supermarket ya watu, tutakukamata. Kama wewe ulihusika kutumia pikipiki yako kufanya uhalifu, tutakukamata. Na tayari tuko na watu wamekamatwa na wanaendelea kutaja na tutaendelea na utafikishwa mahakamani. Lakini masikitiko yangu ni haya. Wakati umekwisha kamatwa, umepelekwa pale, umepatikana makosa ya jinai, vidole vyako vimechukuliwa, hivi karibuni tunaandika askari polisi. Au polisi wewe hutaandikwa kwa sababu inaitwa nini hiyo certificate of good conduct yako itakuwa haina good conduct, wewe ni mwizi. Lakini wewe ukiona mimi ya kwamba ufikiria nimekosa kazi ya kufanya, ndio maana tumekuja hapa na deputy governor hapa naitwa Regi yote, atujui tunachosema, shauri yako. Majuto ni mjukuu, kuja baadaye. Tujiepushe na vitu ambavyo tulifanya hivi karibuni. Na ninataka kuwaambia nikimalizia hivi, Kurokina urite wanasiasa baraba kwenda kura kirithurano bya makongirire 47 kuroko utumira nthuke mbethi boboi kunyange nthikuru wa Kenya kenda bethira bakiona kura kirithurano twitite. Kabla hujafanya vitu vingine tunataka kufanya, jiulize maswali na ujishauri, kwa sababu katika enzi hii ya CCTV na vitu vyote tunakuona vizuri, huyu ni mtoto wa fulani. Sasa kitu gani kitatuzuia kukushika? Hata ukivunja ile CCTV mbali huko, zile za jirani pia umevunja. Tuachane na mambo ya uhalifu na tuachane na mambo ya kutumika vibaya. Iko wanasiasa wengine ambao wanataka sijui viti, sijui ni stool, sijui ni nini 2027. Mtu anakuja anachukua vijana, anakoroga vijana, anawaambia waende wafanye vitu mbaya. Wewe ukitumika vibaya, mama yako lia, baba yako lia, mji wenu lia, shauri yako. Tunaelewana? Hakuna mtu nimepakana naye shamba, hakuna mtu tunangangania tunanyang'anyana mrembo, hakuna mtu tumekunywa pombe pamoja tukakosana. Naongea nikiwa county commissioner wa Meru. Tuzingatie amani na utangamano. Muthiano munini wa gavanani ndakiomena uritie baraba kupwithe maandamano tiri bakumenyithia polisi mbere mambo kwithira bakambira maandamano yo. Lakini mkumbuke maandamano kuna mkataba ambao unafuatiliwa kabla ya mtu afanye maandamano. Lazima uambie polisi au ambao wako hapa security, unataka kufanya maandamano ndio uweze kupewa security. Na ile security ni ya kukupea wewe mwananchi security na kupea
watu wengine security ya vitu vyao ambao wako na right ya ku-own property within the Republic of Kenya. So rights ni mbili, right to life ya maisha yako na right to property, ku-protect property za watu. Meru imeishi kuwa peaceful. Meru has been one of the most peaceful counties ndani ya Kenya. Na ndio maana tumepata investors wengi ambao wamekuja hapa Meru kufanya investment. Lakini wakati ambapo tumeanza kuingililia vitu za watu, tumechoma barabara, tumeharibu barabara. Sasa ndio hizi potholes zimeanza kuingia. Kidogo kidogo tutasema president na serikali yake hakuna kazi wanafanya sababu barabara ziko na potholes. Ilhali sisi tulikuja na miguu yetu miwili kutoka nyumbani bila idhini, bila ruhusa. Tukakuja tukachoma. Mkiripoti Meru TV kumatiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Ibo Adams Muturia wa Thirinja na nyuma ya Clayton Murungi kumera ntuku ya igoro na kumeneria Seneta Kadhuri Murungi nende MC Zipora Kenya urani mutongori wa baraba ingi bungene ya kaunti ya Meru na umirite na kumeneria Clayton na kuwati ni musiendi na atenda mwanonge kuma imenti au kira kisiasa. Jeff Wagetuma na wikira kirore. Nawe Zipora Kenya MCA mbungene ya Meru na munini wa baraba ingi mbungene yeje na umirite na kumeneria bunene Clayton Murungi nyuma yawe kuga Kadhuri Murungi atakora gisiasa wakunenkerwa gitege kinene gegutongeria Meru na Kenya nkuruki kuga ni mutongerio chiendete bunene na tiumba gukarira ite byonthe bya kaunti ya Meru orimwe aguchindwa kura cia 2022 na tangasira uga wa kuma siasene akuritaya kuma siasene na guti muntu umba kurunga masa person au guti muntu ungi ukurio kumba utongeria na kuga nyantuba nyambene akibomba utongeria antuba imenti batumba utongeria it's an abuse kire antuba etuba imenti na inkuigwa undi thikirite mono ndenda kuga Meru county onde ina tongeria bomba utongeria na miari ekiraitu gekugeria kwathurana Meru no ntu itwaugire batwi gutute kwenda kuigwa muntu kwariria mantu ja imenti angatigania anganyambene batwi Meru county twinda twi bamwe no tongeria bui na mwana imenti watigania kana wagembe no tongeria bui bwetu Meru na batu tutikwenda kuigwa mutongeria wonde okwathurana Meru akiuga nyambene akiuga egembe akiuga tigania akiuga imenti nkuruki Zipora Kenya na ugite Clayton Murungi ni ndwa ya tongeria aretete aja kaunti ya Meru na kuga bo ja tongeria bakiama kia UDA beta yari ndwene yu ndwa tukamirwa na tutirwa twikira nonto ojo Clayton akarija nkamera ere tonyere erere muntu kantonye ake igukura kiongo gitige kurirwa egotonya ya tonyera nkamera egotonya yengira muntu araumara omena no mwene nyomba iratigwa ndene tutitikiria nkamera etu inga nyomba yetu ira twakite augire kiriare wauga thirikari ya ngavana Mutuma ntwethingia ne kama kia mbasi athai go kwenda kuga kinya thirikari Kenya kwanza ne kama kia mbasi batu antu bayundi yetu twarurire thirikari twaringa kura ri batu urenda twitawo akirikirie na ugite baraba batere kwe itibio minister kumaja kaunti ya Meru babatere kwe watongeria baria bakwenda gisiasa ni ya Meru tutero ando etwikira appointing authority jawethire Ruto kweja na gite bugire ketheri Ruto kweja na gite kai gachagua kweja na gite aina responsibility ya kuona mtu ro umbo mutethia na ina factors ile abu ikuthura age consider akera na ite aja na waja mucere ora jutagwa jo pirao kiathone ke murando kotega iro kona nda mtu ng'ania giti arantethia akanderiva this akanderiva the other lakini mantu ya kuwa small boys anga village boys anga ambi ili nteto sio theri no jaire waiga gwe ikero anga imwekoro anga ambi but our key underlying factors nerambomba kwa underline in good governance na mtu ina qualifications na ability gutongeria Clayton Murungi 2022 wengerwe ntekwenda kugweta mono ndenda ndoni my own opinion bona mtu ondo wengerwe mtu ondo ikeza kwethera nuombera kwengwa mtu ondo
nti kumenya 2027 ni atokeja wire Amiru no kunekera thirikari no olemerwe. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Na kumane na kiriro kirakariba muthitwa bethirite bakiririra mubunge wo Gitonga Murugara no ntobo wasemanya ya stima nende kiriro kini kionete ntaira nyuma ya obisi ya Murugara iwatanirite na rwangirwa stima rukumenyekana ya rural electrification ara balungite kulaithiria ntereu nende maskuru thoko na kinya nyumba nkulukia na 40 ni ciirigiri kuguneka kwa semanya ya stima ni kutumite biashara ila situmaira manya ya stima ikaremwa wita na mbere Ndagara Waiguna no ina riboti Ikerera geke ya kariba muthito kwa gastima gikinyotio bisiba mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ntereno ara muruti wera konye mante mastimo bichini na ndabisimu nani ombira kwethera Gitongoria mbuto ya rire kigotigera no kinyantoreno gutariria ntairathi neno kiraga tureta muthito mundi muthito ni twire kagitakara ya muno itena stima batwire kuririra stima na mheshimiwa na gitwekiriro kiago emde ndareta mtu wetwa surveyor na designer na already to decide ara stima ikauma na ara transformer iwekirwa chichire na torea hapo wira ba muthito no ntwa kila kiomba kuwekende kaba complete already surveyor designer kulekia surveyor no adite door to door babethera na muchi mtu era kethira muchi wewe muturi atire muchi akamikishwa kuga ari kwangania na andikwe na mwandikithie na nonto bagetomige ku akari nkorogega na 40 bakerekana kugunekana stima wa mana chukuru kinyana tonti kuringana transformer inchichire na population yera kuona muthitwa ngwetegia transformer mwaga sava gitu atu 70 na eno ngira sava gitu atu 70 kogu na afri atu 140 150 yagu atweka connected to the grid tore muthito no tubagukinyiro wana baba angibata na stima mheshimiwa is working very hard akatukamikishwa bagukinyirwa rotara kali na baba tariganire gwechokia nkatho nonto bwetwarire bakiwa wekera wa stima gonto goko kabatethire kinya gukiria biashara taino ngwetegia twina gikeno kinene nonto ba utweka tuguchiona na ukegwa tuganirito muno yange na mpwe tuambire gura cietu alafu ndakaira chinge cietu na ari baba uthite welding still na bakaguneka bakambiria kabiashara kao na bagetethia tubetu ino ndo stimikoya katukanga ndo ni wiring ya nyomba ni kwenda mbeca kwa muntu ajue mbeca bange ke ngomba kwa wiring ya bwega itikanya ciikirwagu kuma kimi turamugya nyomba tugichio theri stimino cia kinya tukaomba gukonvert mwankioro nara kingororo kinyaga dene multo primary school na secondary school na mulotoro ware okurira matagatani tukangana toneka twakindira turi ba muthitwa rwerura matagatani nara kuma muthito wandie jagaria gichuga munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka Mbita Ndagara Waiguna Nkatho cia mwanya Ndagara Waiguna no ntubaribotu na njira enkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu CC otungata bwa mwingi county ni Tharaka Nithi Muthini Karangi akiaria na Meru TV na wetie mbethe kaita kara bakwandamana kumenyera intobia mwingi na kinya kuandamana na thiri kulukene wete muswanda yura yo kwa mbunge nikenda kwalula wa bakwandamana yotithukia ndumbara babekirwo watho bone babatere kuritanwa itumi bya wathiki kulukina ameneretie kuwatome wate kura kuwitana mbere nthigurune ya Kenya. Akiaria na metha ya nteto ya Meru TV Muthini Karangi norane CC wa manto ya public administration ikirembunge ya county ya Tharaka Nithi riu na uritie mbeumbite kwithira bari na gitio kaita karaba kuandamana na muno kubera kumenyera into bia mwingi akiwa kubie nyange no mana kwenyange oti bobo bongwa mantu mamo karika Kenya ti mantu mathuku nundu Kenya is a democracy respected across Africa. Kandombe a youth betu bitanezi mtu eneo
ibo ya express na maandamano, lakini wanaenda maandamano katurikiria ni maandamano bitterness nitumire ballotin turute president kana leaders ba tutakwenda ki ballot, lakini tuko turute president state house ngatuwa MP na njara. The best thing na mtura andu wao mbakwitha bare baugi iwetera twakinya 2027 turute antu na kura benu kana thiri udure leaders babo kwenda, otherwise mandu wamendete Kenya mega thina iria tukinya bandu atika antu bakubithira nduka ciao bokabiria inya police stations tukabiria inya assets ya thirikari tankari turirikane wabiria kambe ya polisi wabiria cibitari wabiria nkara ya polisi taxi yaku kana goti bwaku wabugoyo kurutha barabara wabugoyo wikira ruzi mu achoka kaire kurutha police station yera tukiankoromba turombere ni ndiguru yetu muno. Nkuluki akiariria muswanda yorua jura yuikitwe kiri mbunge nene nikenda kwarura watho bo kwandamana. Karangi ariwa watho ni bwagirite ndigiteyo gibatere kwambiriria na Kenya bebo bongwa. Nimbomba kuga Kenyans together kuna into freedom, tuna freedom ya maandamano. I think under Article 37 ya constitution yetu ya Kenya. Na lakini freedom yenu watu na responsibility. Sheria ni ndo dhambi mono in this republic yetu ndio yetu ya Kenya. Lakini ndenda kuwa utie sheria tumba kurudha ya morality. Wanatoka rudhura sheria anto bongo bate disciplined. Batena watu tuka responsible kima andamano. Still ba cover and that 100 meters. Niyo ndo kiamo bakuga kiambere na anto serikali ni invest ni mbere serikali ni invest ni mbere na gusensitize antu bamenye gutwika responsible ikugata nundu wanatoka itu 100 meters kirinde kaya antu milioni 1 utirigiria kirinde gwitio varan block nini block engine bwekireta ya 100 meters sheria ni mbega lakini utitungira antu tabia cia antu itumbo tungira sheria kile kwenda kai discipline tabia chetu tu change na wewe tu responsible twala maandamano ugetha tu responsible. That is the first thing to bati kwambiria. Nkuluki akiriki ariwa kuwatwa mitae kura kwitete nambara ikukumakia nthi muno akiwarira muntu agatu atibatere kwithwa enda batere okinyithwa kotini na kuruorerwa nthitango. Abduction si mzuri utie muntu kenera kana gake kawate gakaithwa kira kiriogo nati kada mtu anamezia na watu airo kotini au avaikwe airo nchera utima na makuwata mwana mtu na kumuingira psychological torture ko nenge family members aturi na ndo bangi baingi mono timbe so abductions of course mina kashifu abductions ndo tie next onoro kenera abductions utie next roke ya loriku today you in government mdem to irikari into pia Kenya kwanza next atujui tutakuwa saidi gani. Nkiripotera Meru TV kuma Buru mbita wa Mwende wala Iboni. Ibuya sana Mwende na gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia munini wa Welinda Kiome MCs pa kaunti ya Meru hamwe na abunge Baigembe nibakinyite Rwanda Rwanda Muru nikenda kwa askari barabakarasia ng'ombe bya kurea matres mirengeti na kinyangari ya utumira araba wetene njira imwe yatuma wamba bang'ombe bomba nikuthira abunge Baigembe bakiari nibamenerete waziri wa ukaribu ndene na wathani bo matora Kipchumba Murkomen nikiraba kuwa na batianirete mweproto kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja. Sisi tumefanya ile inaitwa revetting na katika wote ambao walikuwa pale kuna wawili tu ambao kidogo walinuswa na harufu yao haikupendeza, kwa hivyo hao tukawatenga kando. Leo tumeleta NPR ama Rangers 50 na wiki ijayo tutaongeza wengine 22. Abunge Bantere Sembere Ondon Kelikaridon Julia Setumu amwana County Commissioner Jacob Ouma watongorete kundike County Security den bakinyete interese andumoru aranga vanarete NPR kana askari baraba ukari ng'ombe ntereji 50 amwana ngari yilira sikethera Setumeka ni NPR ba matrese kumamira miringeti amwana bya kuria ende kaita karanga vanawete ate
indi akomba kwethira kinyake bonkumia mabangone yura yogi mabo mwiri ni yusha na kuhakikisha pia wafugaji kukiwa na matukio kama hayo wameweza kufuata mifugo yetu. Ndio maana leo tumeleta magari mawili. County government itawapea kitu inaitwa health policy kuwachunga, pamoja na kuwalisha, pamoja na kuwaletea mattresses hapa, pamoja na kuwachunga kwa hizo njia zingine. Pia tutawakatia SHA. Tukaboitira SHA kwambĩrĩria mwaka yũ twĩtĩte mbere, as long as no kuirutaniria nawe kukaria Meru. Nina imani ya kwamba kwa msukumo na tukishikana mikono kichanga bia pamoja, juma ambalo tunalianza Jumatatu tarehe 7, ambao wengine wananiambia sijui ni 7 sijui nini, hilo juma lifikapo mwisho wa juma lile, nina imani ya kwamba tutakuwa tumeshapata ile amri ya kuwapa bunduki zao, kwa sababu bunduki ziko na Oloo hapa ndiye amefungia, ili ndiposa kile kikundi cha Rangers na waweze kuingia na kuweza kuipiga jeki kazi hii ambayo umeianzisha. Kuona mandora kama na rede tuare atiku ya kwa mkabwivya yite na matendo na mandora watu wa hapa tumepatiwa askari 25, kule kwingine Ndoleli 25. There is no reason why we should lose more cattle anymore. Kwa sababu wale wako hapa sasa hii stretch mpaka Isiolo, kwa sababu wako na mobility, nafikiri wataweza kulida na kuelekea Eombea the rest. Huyu Malcolm anatudanganya bure kabisa. Unabeba watu unapeleka Meru Kenuru kuongea mambo ya nini? Wewe ujui Ndomoru, ujui Egembe North kabisa. Hujawahi tembea hapo. Sasa ukienda kuweka watu kwa viti, kwa hema na kuwapatia allowance, hiyo ni security. Chief atafanya nini? Kuna kileta kulinga vimo kwa kurudia dada. Mtuleto ndio tunayakuna ndio na tutumie kimeo. Tumuzamishe. Ndio za tu mimi atomwira nyinga njana tumuzamishe. Ndio hivi ndio mmenya. Akuruba kabinyo kumuzamisha. Aitene kau inde ari baba kiari ni barombete operation yombe kwethire kithitheka amwe na barabara kinyisi otonya kithakene kesi ethire ikibwithwa. Ndio betu matetu kurida shingombe cio shita. Buno bende maski. Ndio betu matetu kuria boro ironde his excellence. Buto tete kiria. So kanya ko bakone kabakara na president noreo wibwede na ireyo kwa bomuno his excellence the governor. Nene barabara baatu tu members ba county assembly kintu kira okienda kwa support to the security roads. Nuntu dinera tu ni challenge ira nene i barabara itokilika. Sawa sawa. Vifaa zimetumwa lakini they cannot access kule zinatakana kwenda. Kwa sababu hakuna barabara ya kupita. I felt so low. Nilijiona nilikuwa bure kabisa hata mimi. Kwa sababu mimi ndio kiongozi, hao watu wananitegemea. Mheshimiwa, tumekwama. Nimepigia lagati tu vifaru wametoa kweli zimekuja, lakini haziwezi kwenda kusaidia. Kwa hivyo tunakuomba tu usaidie kama ndugu yetu. Ndio tukiozama nyozama. Nimesema mara nyingi hata wakati Mheshimiwa Rais alikuwa ndani. Nilimwambia the only thing that our people requires on the side of pastoral farming ni operation. Operation ile kweli tubia tu na rabiri. Neke aponeka ikumya venera twino ka sorted atumedu vile kabisa. Operation imezungumziwa. Na mimi niko na imani, nataka kuhakikishia ya kwamba katika mikakati na mpangilio wa utaratibu ujao wa matumizi yajayo, ninajua kwamba tutakuwa na operation, kwa sababu hata mimi nimeingoja tangu juzi, sababu ni mojawapo ya ile ahadi ambayo imepeanwa na zile ahadi ambazo hazijatekelezwa. Sisi kama Wameru hatujawahi faindika na restocking program. Wengine wakiibiwa ng'ombe wao na mbuzi na punda na mifugo in general, wanapewa findia na serikali. Sisi kama Wameru pia si watoto wa mama wa kambo.
na riu manto yako ni kamerire sikitha kendeke endi na wete siume kwithirikiri taitwao. So bwana county commissioner, tuangaliliwe mipaka yetu ili effort ambayo gavana ameweka isije ikakuwa drawn to nothing. Mimi nataka kupeleka bila simple kama hakuna ya kurestrict au mifugo wanatoka other counties. We need a law yenye watahitaji permit kutoka kwa department ya agriculture na itu ibange. Leo tumepatiwa nguvu na excellence ya gavana. Babu hawa nguvu ute mgongoke kamera hiyo na meruterwa speed. Hawa mabingwa wetu ambao ni mashujaa wetu wa siku ya leo, situsukume wale ngamia waende kwao. Situsukume hawa ngamia waende kwao. Ngamia wanafanya nini Meru? Hawa ngamia ndio wanaleta magonjwa inaitwa lumpy skin disease. Hawa ngamia ndio wanaleta foot and mouth disease. Kwao ngamia hawakuli pamoja na ng'ombe. Kiripotera Meru TV kumegembe North Mbeta Mukiri Onkonja kaza cia mwanya mukiri onkonja na onto bwari bochiu na tongere babikibiki no thimenti ni baumirite na kumeneria ndukimbithi no onto bakubuithia maandamano arabu wete bo ni bakuwata mbaro thirikari ya William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki. MC Mwetonga na utariria Nkiluki. Atongeria babunda ndene ya nothimenti ni bombite kwithirwo bakiumira na kumeneria bo kadha jaria barikitie kwithirwo bakiuga maandamano jaria jerigirija sabasaba bo batithirwo bariku na bamenerio ntubure ya muno bakiugaga egita riu renge maandamano ja kuthithwa barabara cia turikire marinya na no bo metaira ku ibo bakathangika na nkuruki bauga ona into bianto kwinyangua Rambi tawa John Chiamani nothimenti tukona wetu wewe muno kubyongera imendi ciatu tongeretie nothimenti and discipline master Meru County bonda babo to kashuma ndoya kuthithika ya maandamano patu tutari maandamano ntukora kuandamani na ntwa bikiriki to bari maandamano ne kwa ntwa bikiriki basi organize barabara ntwa basi organize au tutatu na maandamano tutenda kwejera mino ndu twajera mino watu kaya kuthithika mino watu tutumira kwa watu kasipunda tole kuthithika na kinya Jumatatu batu ntwa bikiriki bate maandamano ne batu kaya tungo gene cietu na tukarete thirikari no ndo neke twandamana batu ntwa bikiriki antu kwa tuonere yande antu no kwa wari bari batonya mantone jau antu abaige bakwana ntwa bikiriki konde ndo kancho ndemo tongerio no thimenti chiamani batu tukandamana ya tukwanda maandamano no thimenti choga mbuga bwaga oju bwaga tuchokana ndiko ringilana gwa batu ntwa bikiriki tukaringilana tukero tukuthia mantu ya tebuhi batu ntwa bikiriki twasiogana esere na to no tongeria bokuma Meru County yonde kuma national oya monka sub county cionde turatongeria baoni na ba sub county etukigoito wetha batu gwatanirete tukiaria sauti yemo kwa watu ntwa bikiriki tugatumiro tukiringilana na maandamano na wethe kwenda kinya mutongeria wetho no wetho safurano ito kanjero ntwa bikiriki wetho mutongeria safurano mutongeria na to shimya tongeria wa buri na kura kenda ntukura urengenya wenda ko kwenda kura utege nyoka swa tukigwa mto safurano tuteneo pauto no tongeria na wetho kwenda kuringira ntwa bikiriki to dawo kuandamana pauto maandamano na tukuraga manto jau. Kwa majina anaitwa John Barasa mtu wa Manja chairman wa boda Meru County. Kwanza nirudishie shukurani media zetu za Meru County kwa sababu kila wakati zinakuja zinatutembelea kutujulia hali tumezinda namna gani na kuona vile tunafanya kazi. Kitu ya kwanza wacha nikasifu ile maandamano ilikuwa. Hatukatai maandamano ni mzuri. Watu wakiwa wanadai haki yao. Lakini hiyo maandamano imefanyika namna gani? Ukiangalia kama maandamano ambayo ilikuwa Meru ni maandamano ambayo hayaeleweki. Kwa sababu mchana walikuwa na maandamano mzuri, wanatembea hata na speed wakisunguka, lakini wakati nafika masaili ingine unakuta maduka za watu zinaanza kufunjwa, masupermarket zinaanza kufunjwa. Kama hiyo ndio maandamano tutakuwa nayo Meru, haiwezi kutusaidia kabisa. Ukienda kama lami zetu zimechomwa zote na sisi ndio tutaanza kupiga hizo mitaro, especially watu ya boda tukipiga hiyo mitaro viromu yetu inakatika, pikipiki zetu zinaharibika, tukianza kulia ati barabara ni mbaya. Na hii barabara ni sisi wenyewe ambao tumechoma. Hatukatai jenzi wako na haki yao ya kulalamika na ya kuandamana, lakini wacha tuandamane tukiwa hatuharibu vitu za watu.
na njau ni jona ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndinene ya mutindwa jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Tuthirikiri na isunse kebili ukoni rwa mwanya rukoni itangere mumero hara mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa baharanirite na mukuru wa njuri ukumenyekana ya Mr. Kamanja nikenda mwelesa burangere itawa mumero na numita hara isokia wete ntuko ya kuitangere mumero atori bondeni babatere kwithira bareo hendi twana mwekuru murito mwekuru ntukone syawe sya mweri amona kuruba kuruburu batitikiritwe kumita mumero ongana na aciari ngerega mumero kendo guthia na bau kenda mwawate ni awathe gimikeu yewe na kwena bau bamuciba kiro baguthiria na bagirire aba riria ngere ikugito mumero kana ria ng'ondu ikugito mumero akari na aturi bantura iu yonde kugitirwa no mwanka bamigite na no mwanka bakurukire gatigatika kindwa ira ithiritwe ni akuru baba na gacoka akaruma muntu uria withirwatithĩtie ithithia riri na njira enene aria wendene witikio bao ni betikitie muntu uyu no mwanka akue na nikenda nthiguru yao ikomba kubwa na ithire thina ira ciithiritwe bathiurukirite watu jangere na yu kwa ngenda uyugerie wala wangwa iyo kwatithia ngere yu kwa cha numero bayari lewa na ngere yu tano yenda wa tanto tukuacha ananyika ko ba ko kabe ba ya wantuku to ma ya le to kwa mkuu wao kama kwa mkuu wao aba utakuwa abuje mkuu mkuu atanga na kuibukia kaire ngoro na jendito tutenda yo ngere kila ndo ndio kwenda ina kaona ana wani babo ya wani bo na tendo kwa ngere ndio bila na abuya ile ndio ya tumre uja kitamaduni kai kana chemu ndo mume akawa wa ngere ndio ya kile ndio kwa oni gachia onto ubwa kwaria kila ni gachia nino ngakunigira keni jia bila biondo wende udiande bwa wende manto ya siji ngawa manto ya kwa wende ndio cia yakwa kila muntu na mushinga tumwaza yao to wao ya bundoki ego ya mariando akauna ndika yeu ono tumwaza ngara mumero tukatoka walenge kila mtu ndabonda kwa bigibigi mwamba we akuya bigibigi muntu aurete akaiya weta niyo niyo to amuite ngere mumero weta ina kuita wali ni bonga wote itaira ene nguo mwali kuba agiterwa ngere agiterwa mumero na te akakara ya ndeka kuya tabu ya tanga kachua eko ni ni kayo bya yonde tenga kinya to leina na bebe arefo kama kuya bonge ore biala dia leo akakuja na ndo baba kaita kuja na mashara yao na ng'ombe cia wote ete tigara baba babuya na ngara wata wako itu na ndio ndio ndagira wewe na je tira mere twa muchogera ingi na atuno gagira ni ribu akaja gushumiria ashumiria twa muita mirongo itajua mirongo tatu ni itacia ushumiretie yani twa kubuithia na ndego kiuria kwenda kuria ndekuria mwarifu no mwetu ake mbieto maende antu babange bakwa ida tano ina kanana bawe bibo kwira bona mwarifu no ao mwe kayo tumabayo okala mukuru mwana mukuru waku na kana aku karibu to bwa anda akwere kabone ana bakwa batotua uri mwana machara yaku enda na mukuru waku na ngombe chiaku na mawo bawe mawo wake bawe mwere je magunia yonde bikarumwa ega dawo yae ega kwa ndio wangu nda kutia na bakwa baada wengi yetu bakujaniria bonde bakujaniria wenda umeankura kama ni ndio adhibu na ndere bio gweta ke mira gitawate bingete ule bitawe ke mira bingete mwenye ndogoma kwa ta mizande ya bigwa sio manayo
Bande. Ije mayo. Ndio bila sia. Kwa tumechoka ringi. Ndio tumetia tu tamaduni zetu na tutajenjia wewe tu itikamara. Ndio tuone jana ndio kufaulu kwa tuongeze. Ndio paulo kabisa. Na jabwa na tegereje. Kwa mwana yangu ndio watu wengi tu. Ndio tamaduni zetu wa baiche wake. Ndio ndio kare kwa kazi kwa mtoro ndio yote. Au akara wao. Bigibigi yani ngolingali. Ndio ndio na microphone. Kwa wakala yato kuwa abalinga ngare kana kabaroye na daroye kaka baye na mugwe kaka mutoni ne tumwaro kuona nebo ne tamanu ya tuko twabacia tukaigwa gukwa atwa mai ne tamanu ya tuka muranga tuba vijana ana bakirinde sasa zaidi tutoto bakubwa kele baraba kumiba weto yambo bakubwa kama bogo ibwa no to bako mera ne mugoro kerera karo mera ngere ka jo numero gate kumenyeka toto mayo kwa toto kumenyania toto rwa mu toto kumenya toto rwa mu toto kumenya toto rwa mu toto tije ona ke undu wa go ndo na ke undu ga toto kumenya toto ndo kula nebo ke tamanu re ka toto rwa mu toto ane oni nika baka ona gale na ya mwichezwa ke ngwana je uje kumtoro tije no mugate ntuko ya ruju tugetana mbere kugwatanira na karibaba barutero rwa Igembe kiri makano kia mwanya mwanya murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe mawa na riboti ni yetu kira katanta kiri nteto sietu kada sia mwanya kiri barabonde pombo kunyanithia nteto sia Meru TV ugoro ngakwendera kaita kadongi kayuri ni dhani mwebe murungu mwenenya bitawa tiri mbabu na muna nile wa madhidhio au kare Jacqueline Makena.